Embero mu mwanya ogu bwateriyo nirarikiriza kandi abaturani bagira ngo baronzire iguru obutembero bwabura obwo barikutinirira amagara gabo ngo enjojo zirikutayirira emisiri yabo bwashisha bwira nizija kurara zakohokana amagara gabo. Enjojo yatubera enjojo tutwakishara heru ente nezinyangaraza ezifunya ekwatanisa n'ente byita emisiri y'abantu ente tikitahamuka neije zigurira bantu mwe mutiyambe omutumba tigukiriho amatete tigakiriho enjojo nerya etimba nk'empunu egihayo nagahase garya titwine cyo gukora twine abana nibega nkati nyewe nyina abana bangahe abari kwego mwagirira secondary konka bamburize n'ebicori byamburira bimburira bwo kuba enjojo kabirya hariho bicori titwine bicori ababe no kutina ngo nubija kurara baterwe njara y'amani embera yagumeriye ati tine cyari kusiga byona nebijya hati nitwebuza ejenjojo ahe yizire haro mukamutari kukimanya abo kuba bashije abakushabo burura abakazi bakushabo bururu hari abakasi batena basirivia nabandi bakani bamangwe enjojo ryo mu kicwekeke ito twaguma twino bwese ngo babasa kugituyamba enjojo bari kujangwe kumare myeze na konkanye nitekateka nk'inketano injojo nkahinga umugusha yamaraho nahinga ibicoro umusiri wona batakase ni babimenye yamaraho iri mu mitumbo gutakiri yamazeho yatuzwe no guhinga ati turabaduta abana bacu barenda kuba baho bata yija abawa bagezaho amizi gijwire ngo baragitwara yabarema bahagarukayo bambe bina bandi abaturinziri cyonka nabwe cyaremye tukahinga bicori season ebyona yabitera umuceri yagutera ebikwinjo yabitera ebihimba nebinyobwa byona yabitera n'uburo tutwasigazaho naka ebyaronka mpanga Nyamisheke buka yo kubanza ni ya kabiri nebiyo bicereze yo kuteganisubwa in fact n'abasekara batura bagikumbira nabo batuyiremo umunonga batandika kuzuba violent noza kushanga batandika nabo kurwana n'abataka ushanga twarugandaruza ako na hypothesis mbe nazi tungira ngo mwebembeze kuba kubugana nkoko mukashero kure batandika kusyomozana kandi umuntu ayine mundi nibaza kuretera abasekara betu gukoresha be abo ko mwanya go bari muti bashime kwa nibaguturamo mbenu government nyenda kubashaba uyimuke uyije niwe nani ntekateka batakanora bine usungu bwinje munonga nanye tinkugamba ngo shemirwaka tuturi habugenye tinkagamba je umusasi bw'abantu banje mwe nanshaba government abawe batwire ntubarane bageza konka nkenjojo akwa ino bijire baje bari binji baze ngo nshobundi akaje nisho yakora ki yaya mwashaba abebembezi bitu abakucuraho na government ayoje mbo mu kintu eki kurango njije yabo yagaruka mu national park akwa he tebuteri nkahi teryo mu national park. Bashir Hanji uri mugambirizo w'ikitongore cy'ibinyamishwa arukorabira hasumu yatwamiza ngunke kitongore nshongeje nubajimanya kandi bariyo nubataho buri bwo kugihendera. Parish sub-county so that our team can go there and chase it away. Because we need to help the communities. It can injure someone or kill someone. It can be a danger to the community. So our intention would be to make sure that we quickly deploy our problem animal capture team to go and ensure that it is just back to the park. Bashira hakanisiza abature cyo kugira ngo enjoze mazuro bwire bwinjo mu cwekeki ngunke kitongore bature makoratarize mbere yo mwanyogu baro kugezaho kujibinga kunke kiremiro mu mwanyogu gasha kwansana twine.